nak beli Suzuki Swift mesti nak tengok ini video. Cat original, satu owner, saya jual 19,800 aja. Kalau full loan pun 400 lebih aja, 7 tahun. So luar macam-macam harga ada, macam-macam condition ada. Tapi saya punya patch ini semua jual kereta yang kemas kalau tak kemas itu saya tak mau campur. Saya jual dengan hati yang ikhlas So, you orang boleh tengok ini condition. So, biasa cat original dia tak ada, mesti you boleh elakkan daripada accident Sikit-sikit dot Kalau you orang nak buat satu layer, kita itu boleh bincang. Kasih tengok satu round. Satu round dulu tak apa. At least saya tunjuk cat original Belakang betul-betul you ada budget, you nak cat satu layer, saya ada workshop, kita punya workshop kasih you cost price. Cost price taruh untung dia kira mesti murah daripada luar punya kedai. Kita boleh tengok dalam. Saya pergi sebelah. Mileage dia 130 lebih. So 1 tahun tak sampai 10,000 So 1 hari tak sampai 20 km. Lebih kurang 20 km. Mileage dia 130 lebih lah. Larang semua kemas saya boleh tengok. Kasih tengok dia orang test box semua. Test box, slow motion, cushion, mileage. Betul-betul kemas punya. Kemas punya kereta berata-rata ada. Macam-macam harga ada. Itu kita pun tak mau cakap banyak. Tapi saya tunjuk awak ini, you beli nanti tidur pun senang hati. Engine gearbox tak ada masalah. Kalau you beli, kita ada kasih awak 1 tahun warranty. Engine gearbox ECU ECM. Belakang kemas lagi. So kasar saya tak jual. So platform saya ini saya punya patch ini kasar punya kereta kita tak ada jual. So yang siapa nak cari kereta yang berbaloi punya, kemas punya, you follow saya punya patch. Jessitan Innocent Auto